Abusiafo ene adofo no mema obibia akwaba ede eba too much GHS so muni aba ekeskapa ne nso minimo ede ehye ne dediem chese mfonyi bi edi atentwe e wo social media chese ne bebia una Facebook o una Instagram o chese bibi bebia wo befa bia no WhatsApp me sorry ya krampo na chese ebi nso so egu eye phone so chese na Ghana fo wo bia ente eye ase se eye Kumawood actor ni din ede sechere amankwa eye chirumu anache se yenua be me wada ne benkum so chese waka enchiregu a wonka atiasefo asase esum a poster eda abonte adodo na ehu de nimfonyi ene da so a ya tro eso what a shock na so edin a ewo so de na eye akwasi mensa enfia eka ho so 37 and chese funeral arrangement omode to edwa SF Friday 30th October and ombeye wakekeeping and na ebiemu so no Saturday 31st October and omode lying in state no so ebeshishe so ewo woman kasa womo ebusua eye efie na ye nua be mesi de nim no wo yesini twanya chese woni nkrofo bebre na etwa eye sini ye hwe eye ma mese wam kwadwo cancer chebuwa Christian Ewin Apostle John Pram a wonu metwitwa eye infonyi dodo eye movie bebre na eye movie mun ra dodo na wota e play eye fetish priest a chese ba no akom ho enioma dia wo ye ade ewo ehum na enumu na chese ye na bloggers yi bunumu eye eso a ye hwe se eye mpa se de video ye pictures yi circulating se de nkrofo kan se wawu ebinumu se eye obi na ahye da ahye akire ene wo ye san enioma chese na dodo na endwen na se wo ma dwen entimi ensipi ewo de na ekoso no ehum na no na ekokopie mu ewo Zion Felix eye ni page eso a chese eye wonu so ede eye mfonyi no ato wonu what a shock no ato wonu na wa caption ewo ase se what people can do just to promote a movie na eye nse we beto ja na Ghana for say adebio enti say de drum pempenso a say wo pese wo promote bibi wo pese an wo di bibi eba out say ye enyum say ye movie say ye den wo de eba out a eji say wunye bibi entwi Ghana for adwen ensi so ansana watimi aya anase say de Ghana baby am pempenso no edru no no na ene Ghana for dodo na etwa ede abono pan say wo do sem pempenso say eji say wo ye ohu say wawu ansana watimi promote movie a wo twa dia ene ade na wonfa wudin ankasa ento honum na ne Ghana fo mu se wo ankasa wudin ankasa enie na ne ewuto na wo ankasa wo bo ho no etimi abamu ede because enche ye bia na deep black videos bi be circulate wo social media a chese na chese enye enche ye enu mu an ehu eye ne nyom a wo de ba bonten fala na afi Ghana fo edwen ho se there bio ente because of sending nyom opese enkoso enu nti and I was said that edin video we e buy him said the be ya Ghana for be kwakwa hwene nyuma na se ne nyum na betimi akọ empempeso a wo pe ana enti dodo na esusu se sasu ene e buy we ne e bedan na adiem all because of say ye pesi em promote ye nyum ye pesi em promote ye business ye pesi em promote ye jumedia ye dia ene braso sem ye be jai eye sa ene ye no e bre asu sem ye be bre sa eye ene ye ne ene esu ene e ban no ase na ebinum edia wo mode eba na bi say like seriously so because of a movie you just want Ghanaians had to break on so edia or say debut enti movie keke apese on promoting ti o be say Ghana for akuma entutu Ghana for enya broken heart keke all because of a movie a o pese won premiere enya adape twa ye nua be media abusia for ese wani ese say ka editor na ye ne kwan so a eno me pese mesere ebusa say eye ne kwan so anu say ye be ye bibi edia trendy ye be ye bibi ede agi yedin na ya fa ekwan bone so ede eye say Ghana ye be ye saden eye say that era no ena yemwramu ana na abusuafo ye free one man na ye bo edi era eye Minister of Information ye yankasa ye nua be ma ye papa eye Kwadwo Opon Nkrumah wodin simbi aba betu edwa a eye minister no etwema na eye Western Togoland wo mo ehhehye ya na se wo mo nyoma wo mo ye na no eye efiada se wo mo esi eye soga kope eye road no na ebiemu nso so wo mo hye aposifo edan na ebiemu nso wo mo eye ne ense fata tutrasem ni nyina ya mentime ho se ekoso mo pese wo mo ente wo mo ho wo pese wo mo nya wo mo ankasa fa ahudie wo mo pese wo mo kasa
endi womo nya a crow on their own, a country on their own. No one kasa empe womo president a obe rule womo no ntina mentime wan se ekoso na no ene dey ye papa kojo upon nkroma edi etu eja say security agencies no oma recognize them ye nkrofo eta eche empanifo bi eta voter region womo ene ye bone anase womo suban bone womo da na di na no efiada no empanifo bi eta echira womo ema sa enyoma no ekoso na coming days yi there womo be make sure say sa nkrofo womo ta eche womo hye esuma se ema sa bone fo sem no ekoso no womo ebeyi womo epie emako say enodi etu just say government to publish names of big men financing Western Togoland rebels we NNN sama papa kojo upon enkroma wodi etu edwa na no na Ghana for ete no mo say papa wa sheda asem bi na wo sheda aka obese wo magana for yenyi ni mfamfiri wo mo MPP for so say wo mo betimi adiboni bi say because na ebinu musu say MPP for na sheda ye sa enwoma no ne ho kroneba enti wo sheda aka say nkrofo bi na hyase na ho kroneba na chese Ghana for yi wo mani de free MPP for so de wo mani akwa hye nkrofo for eso enti wonya de wo keka no na hwehwemu kro no eba ene yebehunu na no ebinu nso ese no krem ebetimi aba say nkrofo bi na na ebinum sinipi eka se ebetimi abase donkume wo mahye be fie krampo enim de ekoso no ho ebi se de bi omde begu MPP enimu ase ene ho nkroneba enti se papa kwaje opon kroma eka se wo nkrofo na se security agencies no enche coming days in na di enimu wo mo de nkrofo a wo mo di se adwuma no beba batu edwapan de a ene wo mo twen no se wo fa memetu edwa na no kribia ewom no entumi emfa enye den ene de weni Ghana for binu adwenche a wo mo editu dwa efa papa kwaje opon kroma ne nsem no abusia form wo hwe ye nua be mayin ni su anane ya wadan no edie all because of say wo promote movie all because of say wo person the movie enkoso enunti ama enedey chese wo de no what a shock ababeto abonten na chese Ghana for enkonko hwehwemu emusa se o ye den ebinu mo ma abusuan for ya akọ ebinu mo wra akọ se wawuo na ne nyina mu no prank just for trend just for fame anase enye ya papa kwaje opon kroma so nsem a wode etu dwe den na nso betimi aka ede afa ho for den hwe no ebra tuma GH ye comment section na emrepam no ye bekin kan ede ama midin ede ekria sikapa makram. Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey Isaiah Kodwampo, we betun afem the great tempo. Mbrenbren, won me kan woni hwe Too Much GH. Too Much GH, mu ye too much. Na me so me ye am fire. Too Much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Fahima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.